Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chiar tu lucil chan hime VAWIIN khan Serchhip National Generic Document Registration System honna nei ani a he hun hi LALRUATKIMA'N and Revenue INPR changtu ministerin aron manpui a honna in khoma LALRUATKIMA chuan computerization of registration hi kumsang hi sompakwa khan Aizawl district ka hon alawni to a VAWIIN Mizorama apani nan Serchhip kan lo hong le theita hi alom hle a Serchhip district mi puite inwan nei hle ani ati a in mun le ram sarkara chinchhia le chutiang lam ka inhoi thil tin rengte olsam zokin mi puiten kan ti thei to dona kan hun ma le khapoi mote computer manga vonvek ani to dona in mun le le shal thuwa te document bo thuwa te thlengin he malak na hian na satakin min ti phui sui don ani ati mun loram te le khapoi mo thuwa department in dem a hlo chang om thin ti soin minister chuan heng mi chen khaten min han dem deuna te po hi han chui chian chuan anei tu te film khur tok lo wang le chet fel tok lo wang alo ni jok fowa chuwang chuan mitin in kan in mun le ram pas thil te uluk taka wong cha a ram ri chin chiana te po fel taka siam chin achul hle ani ati fel tak le chataka kan hun ma ti kan ENKAWL hian buai theina tam tak kan pum pel ba ka thoktu te po na satakin min puiti na ani ati bok shipui wangin duang thalin SEDP kan kalpui theilowa nima sela kumthara chang chuan na sazoka malak tumen sarkar a in pwa cha ti soin kunna thoktu te tan malak na chatak tak mu tur a zel don ani ati a khovel changkang chhomil zelin masona na po sarkarin athok ve zel ti tar langin masona na thokong tin renga sarkar thopui tu ni zel turin mi puite asom ani Serchhip Bursapu Kumar Abhishek po into soin computerization of registration man thaina district panhina ni tura VAWIIN minister in hongta chu lom ati thu asoya India ram hundanga hunma pas an ENKAWL dan le chinchhia dan enin Mizoram point he malak na hi amamol hle to ni in alanga he malak na hian mi puite le revenue wa thoktu te tan ol samna na satakin min thlen don ba ka ramri thuwa buaina le khapoi mo bo thuwa buaina te thlengin ati tlem thei don ani ati a honna income hi P Angela zo thanpui MCS director Land Revenue and Settlement in akai shwaya pubi mangai kima assistant IGR chuan technical report pe in computerization of land registration chu sarkar lai pui malak na ani thule a software te po one nation one software turadwan ani a India rama he software mangthai masa parukna kanni a Northeast State zinga panina kanni boka he malak na hian ram chinchhia fel mai ba ka registration fee le stamp duty thlangin kan changkai pui hle don ani ati Serchhip sub registrar thoktu tu te chu anmamo manrua te chhop ani to ba ka training te po pek vek ani to thu atar langa tin common service center kaltanga dor thei ani thu atar lang bok online document registration ti du tana online address chu https://igrmizoram.nic.in ani computerization of land registration honna hian Land Revenue and Settlement Officer poimote Serchhip common service center nei tu te chanchin bumi te le Serchhip sombik official poimote antel ani Serchhip district magistrate in VAWK talphal ani chungchanga THUPEK at CHHUAH African swine fever in Serchhip district khotam zok chu tuam chuak to in tuna chuan hmun tam taka zia omlam apan ni asiat ani a Pu Kumar Abhishek IAS a district magistrate chuan VAWK vultu ti har sana sutkian ani theinan VAWK tal dan le phurson dan turwa manna hetiang hian THUPEK at CHHUAH VAWK Trisel cha ni a siat chu a village council siat puina le phalna in tal thei ani anga VC10 anei tu hming address phone number VAWK tal zat record chatak an vong tur ani VAWK tal tu emapwa tu ten fem khur takin antal na hmun ma chatakin anti thiang hlim tur ani a VAWK THISEN le ning noi te halral emo phumbo emo damdoi emo a ka thiang hlim tur ani anmani le thomhno te po chatakin anti fain an silfai le tur ani Serchhip district chung be ka chuan shi omlo na khwa te VAWK lak lu le thon chwa phal ani a twal chung VAWK ngei ani ti siat puina VC le kha le animal health certificate veterinary official ne na changin an nei ngei tur ani hengba ka chuldang omte chu AHN Veti department official VC sub headquarter YML Sazuar association ten ni som panga thla som pakhat sanghi som ni pakhata ruwa manna an siam hi thule omma chu manchun zom tur ani he THUPEK hian order chwa ani achanga thlani chung ahwa manga he THUPEK zomlo chu section 188 IPC dan mangin shem thei an ni ang
VAWIIN Khan Government Higher Secondary School Serchhip NSS Unit Chuan Blood Bank Kaman TURIN THISEN and Pe. Government Higher Secondary School Serchhip NSS Unit Chuan District Hospital Serchhip pa amamo apiang tipman atan THISEN hi and Pe ani. VAWIIN na THISEN petu te hi mi pa som hi parugle meichia som pali ani a unit somli and Pe ani. Nizan Khan Fire and Emergency Service Department Serchhip te chuan hal moi le hal pua halo tura inzirtir na kholaya an nei. Mizoram Chief Secretary Hava October ni som pakhat sang hi som hi pakhata meeting nei chuan Christmas le kumthar VAWK veta hal pua le hal moi chi shang hal lo ni se ti a lo rel to angin department le mo phurna shang la tu te chuan ma an la chhaume ka hemiden sen hian Fire and Emergency Services Serchhip te po in Nizan da riat khan Serchhip khopui chung mun shang at the street campaign on prohibition of firecrackers and other pyrotechnic materials chu anneya Mizoram Sarkar in THUPEK at Chuangin, Kumin Hun Pui VAWK veta halpua, halmoile silai lem amu kap chuak thei chu leile zor phal anilawa, he khap na hi mi puiten chataka ansom theinan, Sarkar puin inzirtir na chak takin akal pui meka, Serchhipa Fire and Emergency Service Department te chuan kholai fangin aurin na nen, halpua halmoi halo tura mi pui zirtir na anneya, poster te antar bok ani. Chief and LALRINAWMA SP Serchhip chuan VAWIIN HMAN TURIN New Serchhip area parking area SIAM THAR PUANG. Chief and LALRINAWMA MPS Superintendent of Police Serchhip District chuan ni somni paru khlasom pakhat sang hi somni pakhat HMAN TURIN New Serchhip area chunga parking area apuang. New Serchhip MRB opposite PHE office panchhauna electric ban bula changa marlam puzange nga late veng lai New Serchhip te in kothleng hi LMV le two-wheeler parking atan bazar veng New Serchhip purwal zakhuma in opposite changa marlam CR kap zawa bazar veng New Serchhip te in kothleng hi LMV le two-wheeler parking atan New Serchhip indoor stadium panchhauna mong kung bula changa marlam hi LMV le two-wheeler parking atan Pukap no na late bazar veng New Serchhip in bulste pachanga marlam pufel na raw rail thua moye te in kothleng hi LMV le two-wheeler parking atan he THUPEK hi ni somni paru khlasom pakhat sang hi somni pakhata changa thule omma chu man ani ang Nimin Khan Serchhip District Jail Inspection Team chuan Serchhip District Jail tlo in tangzinga kumtling lo an omle omlo an enfia Jail Inspection Team te hi thalidana jail din mun hi enfia turatini in Nimin Khan Principal Magistrate JH Lalpar Moi Hovin Serchhip District Jail hi an enfia jail an tlo lai hian kumtling lo jail tang an omlawa jail in ENKAWL na acha thule afaina konga anin ENKAWL na chu cha anti thu inspection team te chuan soin harsan na an nei lo ti an soi ani Nimina Serchhip District Jail tlo tu te hi District Jail Superintendent Lalding lian na chinza chuan alodong songa tundin huna Serchhip District Jail a hian tang mi pa somni pathum le meichia paruk an VAWIIN mi somni pakwa an ommek ani VAWIIN Khan Social Welfare malak na in THENZAWL le a chevel khwa a RUALBANLO mi somkwa pasari te hnena TANPUINA man rua sem ani VAWIIN Khan THENZAWL khwa le a chevela kum upa mi somriat pahni le pianphunga RUALBANLO mi sompanga an VAWIIN mi somkwa pasari thlan chhuat te hnena an mamo ang wheelchair bengdar tarmit tianghol tu le adang te hlan na hun chu Vantong Group YMRUN bazar venga nei ani a Social Welfare and Tribal Affairs Department Director PA Vanlal Zoni chuan khwaliani in he hun hi amhan pui Social Welfare and Tribal Affairs Department le Artificial Limbs Manufacturing Corporation Changkop te chuan nikum February ni thuma changa ni sari sang hi somni chung khan Serchhip District chunga khopariat THENZAWL Serchhip CHHIP Chiatlang Keichum Kholailung North Vanlai Phai le East Lungdara te hian assistance to disabled persons for purchase or fitting of aids and appliances le Rashtriya Vayoshri Yojana RVY scheme hnuaya pianphunga RUALBANLO le kum upa te hnena an mamo shang wheelchair walking stick bengdar le adang te dong thei tur te thlanna an lo nei to a hengkhwa achang te hian TANPUINA dong tur hi mi zali somthum pakhat thlan chwa anni Serchhip District hi Mizoram a hetyang sem chhuana tura thlan chwa chhun an laniri ani thlan chwa te hnena hian Nimin Khan Vantong Group YMRUN THENZAWL bazar venga TANPUINA chi shang
wheelchair tiang bengdar tarmit le adang te sem chhuah chan ani a he hun hi PA Vanlal Zoni Director Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan a hman pui Khwalian PA Vanlal Zoni chuan kum upaten rual an pol theina tura RVY scheme hnuaya malakna le rualbanlo te nun alo zang khai theina tura ADIP scheme kaltlanga manro sem theina tura saktaka malatu THENZAWL West VC te chu an fak om hle a machop engpo soila phurtaka mindong songle khutlang an hmangai zia kan hriat hian kan lom hle ani ati he scheme hnuaya TANPUINA dong tu song te chuan changkai taka an hman theina turin du sakna a hlan ba ka PA Vanlal Zoni chuan he scheme hi Mizoram district danga po kalpui zel thei a be se om ati bok THENZAWL khwale a chevela chang hian mi somkwa pasari te hnena he TANPUINA hi sem chua ani a THENZAWL ba ka hian Serchhip district chung khothan chua po he TANPUINA hi sem chua chunzom zel tur ani VAWIIN thenga Serchhip district ta HRIKAI hmu chua chu sanga za somhni pasari anling to a HRIKAI zinga za zela somkwa pathum point pakhat pasari te chu ENKAWL dam anni to VAWIIN khan Serchhip district ta COVID-19 HRIKAI mi sompanga hmu belle anni a heng HRIKAI hmu chua te hi Serchhip pa paruk THENZAWL la pangale siatlanga pali te anni a heng ba ka hian nimin pia khan Serchhip district ta Chunat laboratory atangin COVID-19 HRIKAI mi panga hmu anni boka Serchhip field venga changin mi pali le PNE venga changin mi pakhat te anni nimin khan Serchhip district ta HRIKAI te zinga mi somthum pakwa te chu ENKAWL dam anni le a heti hian nimin tlai thleng khan Serchhip district ta HRIKAI hmu chua to chu sanga za somhni pasari ni in anzinga sangli za sari somruk pathum te chu ENKAWL dam anni to a HRIKAI hmu chua changa za zela somkwa pathum point pakhat pasari te chu ENKAWL dam ni to in HRIKAI ENKAWL lai zathum somthum pali an la oma HRIKAI zinga mi sompanga an boral to ani Mizoram Chief Minister le Assam Chief Minister ten Delhi a inkom na neyen zanria an kil dun Union Home Minister in RUALBANLO angin nimin tlai khan Assam House Chanakya Puri New Delhi a Chief Minister Puzoram thanga chu Assam Chief Minister pu Himanta Biswa Sarma nen thupoimo shang soin zanria an kil dun Chief Minister panhi te chuan state panhi ta na mason na tur thil kai hnoi shang an soi hawa Puzoram thanga chuan thil dang tam takara hatseklang dunga ku washing thar chwa ashalna lama Pathar Kandi district ta bial thu nei tu chen khaten Myanmar atanga lo lut nia an ngai awanga an lo hnar sak chin thu asoya kuwatsinga ezong mizo tam taktan har sana sutkian saknan an ku washing thar an lo hnar sak chin chu titop thwai turin Assam CM chu asoi pui bok Assam CM hi Assam Agriculture and Veterinary Minister pu Atul Bora chuan choi omin Chief Minister pu Zoram thanga hi puro sang zwala OSD chu CM Delhi Mizoram House Resident Commissioner pu Amjad Takle official dangten an choi om VAWIIN ka hian Union Home Minister pu Amit Shah hawa chut khom le tum ani VAWIIN khan Minister pu Beichwa chuan SIAM le Tisopi Inkara SIAM Youth Center sakmek atlo VAWIIN khan Social Welfare Minister chuan SIAM le Tisopi Inkara SIAM Youth Center sakmek building le amun ma te atlo a ECM KGP Headquarters President Pulalungmwa na le athopui member engamosatin an lodong song program toibot seya Minister chuan hemi atana ngai tuana asen mek thu asoya munma an thandan le building sak an tumdan te athirin cha ati tho hle ni in asoya kong om theyang anga changin building le kong mun le ma ta na dap tur thu asoya chungchaina nen malam hun inga kang uti in until ruwa mana ro pui ati in lom thu ati thu asoi bok he program hi pulalungmwa na chuana kai shwaya report apek na heta hian KGP member Zavelin hatlangin an tho chin thu asoya hemi atana sumamo te hi ECM KGP branch tinin target anin tuka tin tuna hian chungchaina in le waiting shed paruk KGP branch college vai not siaha college vai shalom meisawai pastoral coordination committee le eden 13 an sameka Minister Dr. K. Beichwa an pakhat asak tur thu apuang boka puem chakhu po inkong alai sakdon baka engineer kap mingliana EEPWD siaha chuan konga lungpha baka achul angin apuidon bok hemuna hian chapel sakmek ni bokin cross lian tak buntum ani boka tin chongchaina in lian tak saktum ani bok ani hemun hi chalai ten ti sa le tharawa hun an man tur ni in center pui tak tura ruwa man ani
VAWIIN SYC at LAWH hian DC office le SIAM multipurpose and community hall sakmek at LAWH na thoktu te chu ram nei tu an ni anga chale rotlinga chhuah turin acha tin mchopi in puithlanga Mara Handloom and Weaving Center chengnuai zanga asak tur hmun a en bok ani. Azarika Amrit Mahotsav Pualin Aizol DC le Women and Child Development 10K ENKAWL siak walkathon an buat sai. Tukin Singkhan Azarika Amrit Mahotsav Puala nau pangle meichia titana Aizol DC le Women and Child Development Department in KA ENKAWL siak walkathon an buat sai chu Aizol DC Dr. Lalshiat Zwaliral te in Vanapa Hall Kotachangin availiam. Walkathon availiam maa athutoi soya Aizol DC chuan ramin zalen na hmu kumsom sari panganalom na kalmek Azarika Amrit Mahotsav tia shiat lar pualin program shang buat sai zinga voina programa chuan nau pangle meichia te dikna le chanvo mipa le meichia te intluklan na chungchang puanzar le inshiat chu ngai poimo bi kani atia. Program Tel National Health Mission Director Dr. Eric Zomoy chuan nanna inkai chon theilo chi non-communicable diseases laka invena konga taksa insoi zoile eile ina in uluka film khurchu thilpoimo pol takni in asoi. Walkathona hian nau pangle meichia mi zani somnga vel telin in elna hi category pahni kumsom pahni hnuailam le kumsom pathum chin chunglam te tan siam ani a. Kumsom pahni hnuailam te chu Vanapa Hall Kotachangin Zarko traffic point thleng an kala kumsom pathum chunglam te chu Vanapa Hall atangin chan marikon an thleng ve thong ani. Kumsom pahni hnuailama pakhatna chu Gracelal mangai New Capital Complex ni in pahni na le pathumna chu Sara Malsom kimi New Capital Complex le Joshua Lalrem sanga mission veng te ani a puitlinga pakhatna chu Lalnun Moi fan ai APARKhatla pahni na Ruthi Lalrem ruati bongkon le pathumna biak moi dorpui veng thar te anni. Walkathon tel zinga no pangber chu kumnga mi lalrin felini in a upaber chu kumsom nga pakwa mi zo mangai chan mari ani thong. Kati zong kha CHANCHINTHAR kan ti chhuah theite chu ani e.